Kitheka kunde kura orena karibu kirimedha ya Meru TV. Kambere burungo shukiri nkadho nontu bugwita mbere kurumirira a ugitwethi nyombe nteto irina igweta kadetune ka Meru. Kumakire nikiriwe asante sana. Oriraitu ririru reke bari tite mbere ukunika mugongo ndigoro ya Kenya nyuma ya gukua kwa njorua ya kidemokrasia Raila Amolo Odinga. Rais William Ruto agitongeria ndigoro kire kumulikana Raila Odinga narua mwiri jwa Raila Odinga Kenya bagitongorwa ni Rais William Ruto kumutagira ninge kumwa heshima gitio kia muthia mitaratara kirutwa ni kanju ya kindegoro irai kubangania mitaratara ya kunogokua kwa Raila Odinga mambura jakirigirwa gwitana mbere na kio ni kiongwana kienine kia Kasarani mwishowe agethira kinogokua Nteresia Bodo Kisumu ntuko ya Jumapili ijajonde jomirite nyorera gishangasha kidirite gikikujirwa kienine kia Kasarani naria koringana riboti iraigo tokinyira kirimedha ya nteto antubaile bareketie guta utoro bwao nyuma ya gashagasha kumira kienine ki naria Kenya baba inge kiririmbi kia Kenya vingati Raila Odinga baguikinyitie kumwa heshima cia muthia Borisi ba kegera tiangazi kire antobana bobagu ikinyeti riboti tugwitana mbere ko dingatera indi mbitikiria nko menyedie jarandi kibeto banteto bakinyete idigidio miangatene mugongojo Amero agotigira nawe no kumenya jaraja dirite gitana mbere matorene akadetune ka Meru monaniri wetu wa mathidio ni Paul Gujiri etombiririe na muthuro mungento na kurudia mata kwa ajiari na bara akari kuma Kinoru bagishumiria kumeneria mubunge wa gishigo munge kia North Raim Daud nikiraba kugani igeria ria kuoywa na gutumirwa gutena kwaraniria na akari mugunda jwa sukuru ya Kinoru Primary School riboti ya Mutuki wa Kembe ne aciari arimu wamwe na aritwa bashukuru ya primary ya Kinoru bashiumirite na muthuro jo munene kwandamana iguru ria kireba kugane mubungwa North Raim Daud ukugeria kubatunya munda jwa shukuru eu batithingatirite watho na sheria itegwitikiria kithaka gya cukuru kijukua getumireka na njirenge kare itina ukiabwa miunda na nikyo tutibati kunengana munda wenu butithingatirĩtwe watho bwa uria thirikari icwaga migunda rikwenda gutuma kambi ya polisi kana nyomba cia civil tumitaga na kiruga gia sheria compulsory acquisition of land. Iyo ni process yenenganire ni gatiba ya Kenya ya 2010 na kiri Land Act manto jau yatethingatetwe no anini ne bwere niuma uringana na urungamiri bwa shukuru eje bate na munda jwa kungana jwa gutumira boene na kugaira thirikari gwaka kambi ya Borisi omwe na kambi ya Chibo ja ure mubunge Raim Daud endekithitie bakiwa kiwanja gya Kinoru Stadium nikia thuri gwaka kambi je na bate kuona gitumi kia mubunge Raim kugeria gutonyera kiwanja gya shukuru ya Kinoru Primary. Sisi hatujawahi itwa kikao chochote tukiwa wazazi kuongelea mambo kuhusiana na kukata sehemu ya shamba la shule kujengwa kambi la chifu ama hata kujenga nyumba za polisi. Na nde tafadhali ndakuromba mheshimiwa Raim harakisha hatua zako wewe otweretiu no ntoito kwendete no tuongere munda jonge no ntoinya yote kongana nande bato tutininya space ye konganira ana beto nini ana beto ibendete mishetho kinyagwa nuije beta na ukaunti ndaja gwita kwina bashindete koko bangira abera keni gaka kanini bigotoni ote na heshima na bagotwe buru ubunge Raim Daud roterene rwawe na iteterete akigo ne bekite mochemani no tongere bwa shukuru eje omwe na ndisisi odiri andeti na betikaniria kurita munda jojo ne kenda jo wako bishiji akiwa kezo ne bakoregana na wakibubwate na thina mbesha iratengi ikedre gikwa kire murandi jongi 5 million ile tulikuwa tumeweka ya ofisi ya chief
na assistant chief na ACC na police post. Hiyo tuta reallocate kwa project ingine. Shauri haitakuwa kwamba tunataka kuwasaidia wapate hiyo polisi hapo ndio sasa mtu aseme mimi nina grab. Kuruki na atejanite rorero atongere babaru hatineka rugite meneti cia mucemane bari na jobi shine cia CDF akiwa keza ne bakomenya ne urongo ne bamwike kotine. MP ativingatite sheria iria ya gwakwa ya land compulsory pokwigwa na ethira ari nayo neje ne yatwire atuonie gazeti notice iria yakulukirie mugunda jojo kwekenda jotumwa kambi esibo. Kama wakili anasema ilikuwa forged, akuja anipeleke kotini. Yeye ni wakili. Kama anasema ni forged, wakili anipeleke kotini. Alikuwa hapo kwa CDF, ofisi ya CDF, na Kiambi Baichu pia alikuwa hako. So wasikuje kusema ati ilikuwa forged. Kwanza walituambia wakiwa wana discuss, tukimaliza wakatuomba mimi DCC, CDF na machief tutoke kwa hiyo hall wakadiscuss. Ni aria ameneretie muciaca Karo Muriuki ukuromba gite kia mubungo wa North Imenti akiwa ni kuunjira na kurua na mirandi ya weti na mbere. Aibu sana kwa viongozi wanatafuta kitu kidogo, na kiongozi kama ni Karo anatafuta maneno kama hizo. Mimi nangojea siku ile atakuwa kama atapata hiyo kiti. Kama atapata, sidhani atapata, lakini siku ile atapata, kama atapata atatuambia ni kitu gani atafanya. Kama hiyo ndio anachochea maendeleo. Kiripotera Meru TV kuma gishigo bunge kia North Imenti, Beita Motugi wa Kiambi. Gabana Mutumanto Edingia shieko mbesha shetu ya marei ya asara bo ni uge malalamiko ya kari barabatuire akwina kithaka ke Meru National Park bo ni nyuma ya inya rais tuiria ntere ira ningi akiruta mbesha cia kuba na kubaria asara ira baithirite bagitonya no ndobo mbithokiro cia igita kwa igita na kwinyangwa kwa migunda yao ni njogu ningi bange baendo bao bagita uturubwao na rebo wite inya nyuma ya mbesha bari cheki kwithira ikithananwa guti mbesha bo baria kari baithira igibakinyira akaunti ni ciao mwankanarua turi riboti ya Mukiri Onkonja. Tusilale, lale lale, igembe tusilale. Bando mapambano, mapambano, mapambano. Bando mapambano, mapambano, mapambano. Bando mapambano. Ni akari na aturi barabathi oronkerete Meru National Park borio murera kalemeko indi bakwabo umanja usiombere kwethera setonya miundene yona kopia nyangiribe korea amwe na kinya kuborera endobo indi na barero bakariwa na chekiromba kwethera ikeyano kilingone kiri Meru National Park ni mutongoria wa Nthiguru nwe Rais William Ruto barua pote mbesa bona na bakiwa kinyati bakingavana wa Meru Mutumanto Edingia kubera bakamanjou untubo batwamba kwethera bakemenya ukamanjou ko niko kuriko nontoba utebyo bari wa Uwe ngabana no atore toka kama njou endo tetuone kama wao mbia siri to ne Uhuru Ruto rita mbesa uwa watu mbesa rika ikorabu karea ikuwa kama njou go itoro wathi ikuwa njou kama ngawe kadu eto kama wo kenyinya na tuto kama tutachiona kaba twero rongo na beto to nyonyinya bena Ruto mbezi ichi etore inaire kanaka yeto otweria kenda so yo mnega kura atiche Ruto kona te gro twa kwa no ntuno yo to kajo yeto pagina wetwira njowi kuria igora imure to otorea ko mbezi cheto kwa yeto weta cho kama oteri yaku nau oteyiro tutethia ko ni bito to matodori te wana inchi bakuma sendi cha paki wanu tam kura ne wanu tam ko kana mo Ruto na ningi leo kira ngiwa nini mbeta wa mwethalio bario ko kana tiwetu no uwere ango guthanania mbesa murera cia antu babororo injo utecio tuona na batu antu babororo injo antu bakurira no antu bakurira utebio bakuona watiero ya nambia mbia iwetere acio icio rongo mwale wa kele tutamona mambo letine iya obela kinyante toi no ante yo bare akwena raisi geto minimbi
Anto baba reri ni begembe sentiro. Baba reri ni begembe sentiro. Lakini kele to tai bwaronga meta wera raisi. Anto baba tarewa. Interview bire batalewa. Anto baba kuete batalewa. Mbia cia KWS anto beto be kompensatwa nara wabati kubiati kufuatilia lakini wo yere mbieu atokure kile thai utinyo kethia te inyo itia muti tukaita wo kumeri nyene tukathika wa kuma mwithune twakwithia no one Eto na njau na sisi yere sirare interview to na bidoro anganto kwa hivyo na tulelo hata ya kwamba tukamenjau na tutegemea kama kwa hivyo ngaba na to wabo na Ruto baba tunegacha kichorongo Puto anga to kamenjau anga to kamende wabo na nteto one time Pesa tu tuone kinya no mwaka bai utire buru bau bangte ba kinyangiro njau kabakurira Nariu bakionekana kuolotela kiara kiringavana wa Meru no mutumantu ethingia ndakaira cionthe to supported asino batengere bonde barabonde ba supported bati turene county na muntu mo na ratho muntu eto mbijewe kanywa ki muromo wake utebwa kurita muromo iwetie so bwana ngavana mutuma Itoko menya mwandali gete kya naibu speaker mbunge na rendo chunwa dhuru mbijewe na mbijewe na ntatu eu to na ntatu ereko to na ntatu eu na itoko mebye byonde bikobango bya kuringembe lakini omemutia omenye kango kura omanga bana yoko bangero na byakubiyeriko na baba kubanga ni achore bakuwa lakini uri ngona achore na nyanzo baku tuma bango kura bunge nabo kwethana ndibasa baku nabo na bota tafadhali kwa riosensia Kiripotera Meru TV kuma Murere Gembe Central Mbita Mukiri Onkonja Kirima mbura ya gukungwira miaka 25 ya utungata kiria Kristo bwa bateri wa misheni ya Mitungu Gashadha na auikinyithetie DCC wa Ntere E bura bwariritwe muno ni gutigira mbembethe ni bakomenyerwa ningi ndwa ni kumatua ya kuthiria ndawa shambogita iritwikite mpanga miangatene ya mugongo ningi ulebi bura bwangaratanitio uturo bwa baba ingi bara muno ni mbembethe bureo inya utumiri bwa ndawa shambogita Jeff Wagituma na ripoti Nawe batiri mwene misheni ya Mitungu batiri Francis Kashiata na kungwirite miaka 25 ali batiri kiatho nakyo gigukinyine Jacob Ouma County Commissioner County ya Meru DCC Mary Mwangi wa Nkwene Mitungu Sub-County wa Mwana Kristo Kathumba akiaria batiri Francis Kashiata no ritia ciari gwita na mbere kumenyera ana na kinya nkuruki kurwa na ndawa cia mbugita na chochithirite chikingi hapo nene aja county ya Meru. Asiari umesikia vizuri ni kazi yenu kulinda watu nani na nilimwambia tena na namwambia ukiona mtoto amedhulumiwa na mtu yoyote nyinyi mnajua tunafanya nini mnaniambia na mnaambia polisi na sisi tunafanya nini baba askofu ukienda pale Shalom utakuta watoto kama 10 ambao wamedhulumiwa na mtu fulani huyo mtu fulani ameenda kwa hivyo mtoto wako pale ili polisi wanafanya uchunguzi wa kuona yule alidhulumu mtoto and I can tell you again ukiona mtoto yote amedhulumiwa niambieni mimi nitakaa na mtoto alafu serikali nayo ifanya nini ifanye kazi yake kwa hivyo tunashirikiana na ni jukumu ya kila mtu kushirikiana mimi pekee siwezi county commissioner akiwa pale peke yake hawezi kuna OCS ako wapi baba OCS yako nilimuona hapa labda ameitwa pale peke yake hawezi lakini tukishirikiana zote tutafanya nini tutaweza ni miario igikine DCC Mary Mwangi na ugite rwangi rwawe rokaria ndugeta na mbere gutegera untu bobo na ritho rethaga na mimi nataka kuhakikishia kwamba tunafanya juhudi zilizomo na for the last 3 days Bwana County Commissioner I can assure you the police they had a wake up call na wamekamata iko bangi ilikuwa imekatalia mahali na ikawa sasa wanaendelea na hizo crackdown so nataka kushukuru watu wa Mitungu sana na vijana especially the young people na washukuru sana kwa sababu ile maandamano mlikuwa mmepanga haikutendeka mlisikiza viongozi na ndio maana tukashauriana na the other leaders tukaona kwamba si lazima tu demonstrate it's not a must
si tunaweza engage dialogue. Na ndio maana sasa nikajitolea nikasema nitakuja tuwasikize on Friday. Ni aria kiaria County Commissioner Jacob Ouma ameneretie antu arume bara nabo betite na mbere kugwata Kenya na banini. Watu wazee wanawacha kutafuta wasee wenzao, wanaanza kuingia kwa watoto na bado wamevaa masuti na makoti kama mimi. Shetani ashindwe. Mbia mwenzako shetani ashindwe. Watu wanaanza kula sigara zingine za ajabu ajabu. Antu wetu manyunye tenjobi makanywa chintu ndoku wakaribika. Father, tuzidi kuomba na kuongea na watu wetu ili kizazi hiki ninachokiona hapa kisiwe cha watu ambao wamekodoa macho kubwa kama ya nduthi, kwa sababu tutapelekana na wao wapi? Wazazi, shule zinakaribia kufungwa na zinafungwa. Sasa mtoto wako anakuja nyumbani. Wazazi mpo, kila mtu waangalie mtoto wake na achunge mtoto wake. Ukiacha mtoto wako kutangatanga awe meli mtia nanga katika kila bahari, basi ndio hiyo unasikia sisi tunaongoza kwa mambo ya kupachika watoto wadogo mimba. Msee, si tutafutana na watu tutatoshana, akungurumishe ushindwe kutembea. Wachana na watoto, wacha watoto, wacha watoto. Nkiripotera Meru TV Mbeta Jeff Wagitumam. Tongoria kuma kaunti ya Tharaka Nithi ni boritwe gutigana na ngurumania gisiasa ninge kurumirira ritungugi miaka ile itigere mbere ya ndebe ya 2027 akeria Mutheni Karangi riria agutongoragia akiri ku mutaratara jwa kuthikira moni ja mwingi ni public participation ikanie mitaratara ninge wingia bo mawirani jara governor Onesmus Muthomi Njuki aikire akari kumandena odena gunto county gotigira kuri na mirandi ya witi na mbere maturene ndagara wa iguna na riboti. Nyuma ya gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Onesmus Muthomi Njuki wikira wirane kiria kariba Tharaka wethirwa akabarutheremo ya mirandi emenene rio ya gwikira ndagacha kirimi uria twikite wati kiria kari indi ntuye munthi waziri wa rutigara wa mwingi kiri thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi Mutheni Karangi na atongorete mutaratara wa kuruta maoni ma mwingi witiganire na mirandi iria kwenda kureta thirikari ya kaunti uria go murandi wa gwaka ndagacha gachogini kumira Gachiongo wa Ndiankondi na ndagacha ya Kandatu kumira Gamba Ng'ombe wa Ndiachakariga. Kuna mutaratara wa kurutha public participation kana witiganire maoni ma wananchi witiganire na mirandi yetu kwenda kubaretera. Twina ndagacha Gachogini kumira Gachiongo na ndagacha ya Kandatu yumirite Mbandire nge ya Gamba Ng'ombe na tuwitiganiria na wananchi bawitigiria na thaino tukwaria contractor yogo ena barwa na kwambiria next week ground breaking ikaya kuruthwa kana rigare musingi rikaya wikirwa igavana Muthomi Njuki kenda twana kaitu kuthiria thina cia ananchi abu. Waziri Mutheni Karangi akiwa wakagitania kasiasa itirie mbaru na kowe kiuria siasa gutigeri bakuringa siasa cha maendeleo. Lakini turinge ni siasa ile chikureta amani, siasa cie na maendeleo, tutigeni kubinga maendeleo. Miankene tigere almost 2 years ya thirikari both ya county na national mantu manene mono momba kuya na gachagasa akwina gachagasa imbingi kethi county ka constituency kana ward no kurigiria maendeleo makinya. Mosiasa Bishop Nicholas Mwathi na ringi akimenyekana takanu gukuma wa Ndiachakariga na ura kwandamanite na mbutu ino nombite kwethirwa gicokia nkatho inene kiri gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Onesmus Muthomi Njuki nonto bwa kuika kiriro gia kariba Chakariga kiwa ndagachene kabatetheria nene chokere Muthomi Njuki nkatho muno gavana Njuki no ntubobura athikirie sauti yakwa na ndaomba kumuchukuma na migambo na kumuririkania na ambegwa na aetigiria kuya twakira ndagaca ya Kandatu na mundu twatinda mitongoro na antu bakamarandi ba mitongoro ba materi kerera kuthibwa iteu na tuwitiganiria ndagaca ya Kandatu igakwa gukurukira sauti ya Honorable Muthomi Njuki na ishima riru gavana Njuki ayete kurutha na ati Chakariga wondi gutwakira ndagaceni
na into bingi bira bangite tukathira mbere kumucokeria nkatho nkuruki na muno muno gitumi yo chukuma ngavana twakira ndagaceno antu bara baingi baringaga biashara ya kwendia mburi kwendia ikabu na kwendia into bira bingi bakamanyaki bakuma na ara wetwa nkanga kuthibwa kiungu kujira kathandeni kujira kamarandi na mitongoroko turi na materi na kuthibwa bwa nyukani ugu antu baba betu baringagiraga ndagaceno yakwa bakena muno kana tantu betu kana no tena muthami joke kana ikanugu kubura ndagaca we tayari wetera ngavana muthami joke we tayari wetera ngavana muthami joke aya kureta akiba ndagaca kenda ndagaca yamberia wakwa Nkuruki mwathi akiuga kiriciatha tugwatacia mwanka wa 2027 wa kira musiasa kathurano ntoma maendeleo marakuruthira akari na muno akimeneria mcio wandi achakari akinyozedia muno ntoma kuria migucereria antu bake maendeleo kiri ngavana nigo imaendeleo nkurutha nio ntigo cindana na kwaria na kanywa na bara bakuthi bakirumanga Bishop Kanugu nigo tie mtu ngacokeria ndirwa na kurutha maendeleo ndathi na araba kithino nduthe maendeleo ndaya boche kariga nduthe maendeleo ndathi kamanyaki nduthe maendeleo ndamathagana nduthe maendeleo no tutene ndagachenwe gakwa ntakore nkuthurwa antu betu bakona mwathi na kuomba gucukuma thirikari ikaruta ngugi no ntukinywa na remirwo igwira na kinywa na agutumwa kuthi kwaria na ngavana Njoki wira akinywa ikurumanga ngavana wira akinywa iguchambia ngavana wira akinywa ikuga kinya banjeti tigakuruke nani ndienda gutumo chore na ngavana Muthomi Njoki kenda muromba tunyamu turankwenda antu bakwa bareterwa anengera antu bakwa bakareterwa bakena igo kwenda ngavana Njoki endelea guntuma antu betu bametongoro na kamanyaki na kamarandi na kuma materi ibo kwa ngavana Njoki endelea guntuma endelea kumwetia kinya into binge na binge kwa gunda muona mwere endelea guntuma ibo ambetegeria mantu mamu to weteganeria kenywa sendie mweno kamoje weteganeria kenywa sendie mwa kendie maguta kenywa sendie matoke kwa njezi achoke na haraka raga no ntonare mirugwera tweke msie wa chekariga wondi na bakana tano tubanda kuma gecigo mugaka Tharaka nkiripotera Thira FM ndito kambita ndagara waiguna Sara Kilemi nte urawitonyetie kiri ngurumanio ya giti kia mujumbe wa Mwekoro County ya Meru kana Women Rep wa County ya Meru na shumiritie ko meneria uriku karambu kailemia nikira kuga ne kuremwa kurutira akari bamiro ngoge ya bata irio gotigira mbeombethe ni bagukura antone akurira kiri muchuba ninge kiri utumiri bonda wa Shambugita Jeff Wagituma na ribotie nawe Sara Kiremi mutongerio kuromba giti kia mujumbe wa Mwekoro aja kaunti ya Meru akiaria muthenya jwa narua kiri gicigo mbunge gia South Menti na ugite kaunti ya Meru nio ithirite gitongeria na mauthukia kathumba mono ndwacha micie utumiri bwa ndawa cha kurebia na kinya ana banini kwithira bakigia atwana ni ara kinya onenie kurigara kwawe nuntu mutongerio karirite giti giki gokagita gaka karaembuka iremia atithirite akiumira na njira mwanya gutethia bara bethirite bakigwatwa ni untu bubu teenage itwe tutongerete we are among the top to yake manto ya gender based violence we are still among the top to yake cancer cases we are still the top to yake child abuse na violation ya right ya toana kuata toana tunini kwetha twina teenage pregnancies inyingi Meru we are top boto bwiri wichuria turi atongeria kana turi atongeria ba Meru is what is it that you as a leader you are doing we mutongeria wa Mwekuru kwanza no ndwende we mutongeria wa Mwekuru bwiri weta kwethira you are the advocate of those children ni wo kwethira ori advocate that all the marginalized groups iroethe iba uba gender based uroethira iba by non domestic violence uroethira ni ba ekuru kana akuru ba kwa bakengwa kithia ne kuru ne akuru bo bakengwa nyana na muchie all those cases ibwiri kwethira the person who amirete those marginalized group
is the woman representative. But tuenka, there are other leaders also. Kinya tongeria ba community, they should also be seen to be fighting that vice, because you vice it is going to wipe our future generation. Nkurukisara Kiremi augite ni thirikari na mono rutere rwokaria ni ruru kethera rugitethia county iji na kumita kirinyene ge kugwatana Kenya na mono riri antu banene bakugwata na banini bari Kenya na kubekera yu mantu ya anabanini anabakethwa pregnant kana baka violated by antu banene. It is the government and the administration I call antu bari omit onturene shetu itobaishi. We know them, but we cover them. When we cover those kind of sins or those kind of crimes, no wekeendelea. So responsibility ya mumero ende narari ukethia no kumenya muntu nyanyasite kana kanini kana reta rawata kana rethia kana pregnant. Let us bring them to justice and let the authority take control of that. Na yarema umeagwere mombu aitu bwirio joganya Kimeru. Kimeru ikiare with a way of dealing with the people who have this deviant behavior. Behavior chia kwethiana pregnant, behavior chia kura inye kurubo, yenine, kubwethia things that are not allowed by our traditions. I think we need to mix the two. Tuungane kwethe ontora in somebody who is vigilant and who is looking for those who violate those values which in our society. Ni mantu jagwa timbaru ni bamwe batongerie bamatura kuma kirigicigo mbunge giki ana beto basukuru katokuga turi aciari ana beto iba kuthurumiwa kwina warifu bo bwinge bwa ana beto ana basukuru kwina antu bakurunga mabarabarene na ara bagetaira ana beto bakiuma sukuru bakambairia kubairagia na nandi untu bu community yetu ni thirita ina arifu baba inge mono itumenyerere ni jukumu yetu kumenyera ana baba na kubakaria ria magamba makinya 14 ito tige kuthingatagira nontu anene baba inge no kwena bakuthina bakauga antu au bagwatine barekero njira ya sijui ketha ni mbesha kana ni mbie gutumirwa ukethira mtu andifilete kana kanini aingirwa cell na nyume antuko inkari tukamwona kaire maturene jetu. Nkiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam. Tuikie break yetu ya mbere orera twitera mbere ko thingatira makarika iri mibango ya kunogokia mutotegi Right Honorable Raila Amolo Odinga. Tochokera tukaithira tugicokera na riboti ya Professor Gitile Naituli oranwe ethirite agitariria riraranirite na methai ya nteto bura akumuririkana Raila Odinga maisha yawe siasa ciawe cia kurwira demokrasia ninge gutigira kuri na katiba enjero ya ndegoro ya Kenya gutwika Kenya devolution kana thirikari cia matura ni gutiywa ociathi bwacio ni gutiyo ningi ni kwewa inya yejonde ni wona tuma break yendeka inkai. Siri ya msamaha wa dhambi. Zaidi weka neno la Mungu ndani ya moyo wako mpaka ukiri hauna dhambi, mpaka ukiri wewe ni mwenye haki, wakati neno litaingia ndani ya moyo. Gwatanira na Pastor Ibrahim Karori ntuku chionde chia juma kwa mberi ya dhaijeri na nuchu chia ugoro haja kwa Meru TV akoreterete mubango jua siri ya msamaha wa dhambi. Unajua watu wao wameweka seti ndio unaona gari kama imejaa ingia. Kedhari mori nikire barebari na mpara na nyonta ni onto bomantu jareja agirite ni kwethero bakanyirwa. Imagine starting your teaching career here at the foot of Mount Kenya, a place you call home.
build on a foundation of 30 years in education. Embrace your calling to inspire, guide, and build future generations. Embu Teachers College. August and September intake ongoing. Embu College. Skills to go places. Kuma Kongone Kamero ni kuonekene inya nguhataniro na kuthegea Jumamosi iji Meru TV ikoreterete mubango jomwe koromome gukungwera nkatha chieto ontwere na ikundi bya bata biria bikureta mugongo amwe okerigie kundi kuri nkorokia gwika muthitho na gwakanera andu aja ne ubioneki bya kagwa ana bakathoma na kwirebera uturo bwa rujo gwatanira natwe tukwithorera ngono cia gwikanira inya guciorana tukimenya wega bwa ikundi kiri mugongo ugakorokirwa ni mubango jomwe koromome Jumamosi chionde kwambiriria thaa 2:30 cia ugoro aje kwa Meru TV ureteri ni Kairothi wa Kinyua ekoro bagakuria bari amwe mugongo jogochioka. Wega muno nonto bwite na mbere tuthingatira a Meru TV inya gukirukira mitendo ya kinade at Meru TV Kenya twambiririe na uge bwa kumukatha ninge kumulika na Raila Amolo Odinga ni Profesa Gitile Naituli akiaranirie na metha ya nteto agitariria na akimuririkana Raila Odinga ari jorua ya kuruira demokrasia nthigurune uginyiria mogaruruku jabata muno kiri katiba ya Kenya gutigira kuri na uhuru bwa mukenya bwa kwithira nwe ari na uhuru bwa kwithira ari nthiguruneke na gutina bwa yabura bwa rigitene ya wathani bwa thirikari ya Kano. Ripoti duraneri ni Jeff Wagituma. Nawe Profesa Gitire Naituri naitete uge bwawe ntukwi mwake nyuma ya mutongeria wa kiama kia ODM gututiga muthenya jwa igoro ale ugite mutongeria uju kwina mogaruruku kathumba aletete nthiguru ije na kinyama ntu kathumba ethirite akijathithia uria gutibaterie Raila is the father of democracy in Kenya. Lakini Raila was also a master compromiser. A compromiser at every stage. Wailela kidhani 2018 handshake na Uhuru imbia Raila in terms of kubwithia Kenya itirenjerenja no uotevio Raila. Wamwilela itarara njensi utakona kwikile na itiregeruto na arwamia na kinyaruto aiko promise akabwithia nde akathira na cabinet nini akabwithia akathia ta budget yake Raila hukuma toka na rekanira mantu yonde kwende wailela boya Raila actually did his best to undermine democracy Kenya katwarioma. So as we mourn him na ito kumenya tuburi bari untu bogu wa muntu weti katu na tere Kenya ngwenja lakini na additionally omba kuona na arena weaknesses ina sana ata gwithire kwithira aina chiono ntu na arena ntu bamuthia tete baba ingi ande Kenya compensation ya na baba ire injandi bange bora banambi bere au magiru twai mwira nare baugonde
mbere agi kumagiri uru ai mwira na ai baira ibare ba ubonde atabwithirio Nkuruki Profesa Gitire na Itori na ugite atongeria bagi siasa babatere kuthithia cibitari na macukuru jaja nthigurune na rengi na rono konende na ragurire neome batue anachiaza babe turi batebwithia mathibitari yetu anto weta gugura India kana ugwira America kana nange thibitari chetu igethira ibui kila muntu aita kuo kou atuburi kutumira Raila re example yabo anachiaza bati kwenda kwile la thuguru chetu chithira iri njano ntona bo baba ikikiome bati kwenda kwile la mathibitari yetu yethira aya meya nonto baba chwa baitome na baitome na mbecha chetu kuende to bwiri kinyagite tukuba sore ituburi mutumira aikieleleso keba anachiaza baende tutiere na bona baimamulagenari tafadhali withi mathibitari yetu urege wita ukwira nao mende cheitha ni ara tukiaraniria na Frank Mwendo Kaiga imoko imwe kuma nthiguru ya Amerika kinya we nethirite agikatha jamwe ja maugaruruku Raila Odinga aretete nthigurune no menya oni de kijana ndakurire nkira wa Raila Amolo Odinga non tukagita karaga 207 bachina na kibake Ameru ba supporter kibake na unto ije nara gishage political meets and it's very okay kuda wina political meet twara Raila Amolo Odinga imrogi onekana njoka eta Senegal na eta Nigeria ndego kura ndeja ku realize without Baba Article 33 means nothing in our constitution. Article 33 Eruga, everyone has a fundamental freedom to express himself or herself. Without Raila Amolo Odinga, Article 37 means nothing. Article 37 Eruga, everyone, every Kenyan right has a fundamental right to demonstrate, to protest, or picket, and take petition to any public office in a peaceful manner. Ni arakirikiria Mwendo Kaiga kuga thirikari ni batere gutegera jamwe ja mogaruruku ja mega mutongerio aretete na kuje kirainya ni kenda jagatethia Kenya. How I wish that the current government itaketi chini internalize mantujarea Raila Amolo Odinga believed in. Buambere bakarendi guruba churie non to Raila arate taira kudwa kwena free, fair and verifiable elections. What should we do so that we can ensure that general election at 2027 utimuntu ukaralamika that elections ichireyerwe kana kura ichireyerwe. Nkiripotera Meru TV Mbeta Jeff Wagitumam. Kithaka kia umenyeri bwanyu mosha kithaka Lewa Wildlife Conservancy bakiwatana na atalamu baigi mantu ya oremi bwake nande ni batithite na mbere mutaratara jwa kuritana arimi kumakirwa nari kenine kana shukuru ya Munanda Primary School niyo ni mitaratara ya oremi bwake nande gotigira na jo nchuku ni kujura arimi barina majiara jamigunda jao majiara na jo ja mainge mwende olaiboni na riboti Rande gurero merine waruruku borera ende muchiyo kumenyera nyamo yolewa ni bambiriretie mutaratara yo kuritana aremi araba baritanete njira cia kinande cia urimi wamwe cia kumenyera riera kiri matura mwanya mwanya na jara jathiulunkirite muchiyo untuntuku yeru arimo ritani yaya bwithikite cukuru ya Munanda araba kiaria rungamiri balewa batongoretwe ni John Kinoti bakuarimi bakagunika na mutaratara yo bunene tugwiritwe muno twe area je twita Munanda area Ntumburi iretherwe ribure constituency na tugwatanirite na antu baba ingi twelewa Wildlife Conservancy twethura twina murandi juju tugitanaga akulima njira ya kulima bwega gwika ng'ombe cieria na kulima into mwanya mwanya betumera ruji rwa twita rwa drip irrigation na ntukwiji ya Munanda itugucokeria antu katho muno na karibonthe ba area eje no ntubwijire janthiraku boingi abo atonya na bo gwitona mantu amega muno na joria turikiti kutha tukibwitana uritani bobo thiurukite area cionthe tweta area Manyangaro tweta area Ngarendare na area nye ethi naria na turenda
area cietu twithirwo twikuraia mantu jo ukulima no tukirima irio bia kung'ana tukomba ukara bwega na kinya mirimo ingi gutwajia tukaria bwega mirimo ikathira na ikyo tukuga batwe twelewa wildlife conservancy tukugwirwa muno no ntwi tukona ntwi bagwitanwa mantu na jegi ukulima bo bwega na bombe becharithe irio bia kung'ana twijitaja na arua kuritana arimi mantu ja kurima kisasa tugaga twelewa imwanka tu empower antu baraba tu thiurukirite tugitango ya conservation pia arimi nabona antu bange baraba karaga nturene cietu imwanka baitengugira ikombo cienderithia na conservation te biti cia kithaka kana environment pia mundene yetu gwe conservation ira tugaga niendere mantu ja muthetu mantu ja roje mantu ja kumtumira ndawa bwega mantu ja gwikaria ugoyo murimi kenda utikathirike ni ntobire utumira mundene so naro mathomo jau jonthe jaringaniria amwe kenda ari mbomba kuritanwa na benda thetho bena afya njega na kenda pia tunantu baraba ku supply na bakuthithia mbeu ida cia tuta hybrid cia kisasa ili kuma mavuno ja maketha jari bakiaria arimi baraba wikinyithitie moritani-ine ya barua ni bonete baita muno na bakomba kurima urimi buri na umithio mbumite nture gwitwa Majarene ndeja kuthoma na munanda mantu ja urimi imbendaga kurima muno ndireja inya na kairi ndeja ndathoma mantu ja urimi kuringana na experience ira ndaumire niyo naja indetire ndiranda gwakwa ndathomete gitunguru ndireta ndiranda gitunguru na ndike mundene na narua mbijite kuona kaire thira kugaruruku burio bitana ni kugarura gwakwa mbijite aja munanda kuthoma mantu ja urimi muno ndathoma mantu ja mithembe nyaki ira ng'ombe cibateria ikuria na nikende cikomba kuriteria ari ringi ndiire ria mbere kuja kuthoma na ndukuga jangwiria muno nontu nandi ngambiria kurithia ng'ombe na gutumira into biura bibati ambijite aja narwo munanda nontu bwa kithomo kia urimi not really tekandi murimi muno lakini information is power bijite akenda mbona information ni njega ya kumba kwithirwa nkiumba kurima uria kubatere mbone ndawa iri bati utumirwa mbone uria bati kuthia spacing mbone imbi bati kuthithia na imbi bati kuthithia rira nkurima so kumadira mbijira rukiri tukona urimi bwa mpempe tukona mpempe uria irima wana uria kubati kurima tukona mpoka tukona into bibingi na inyama ntuja dairy nkulukini bakathitelewa kureta moritani ya maturene bakibaromba witana mbere yo baritana gucokeria rewa nkatho nontu bwa kithomo kira batureterete ntura yeje munanda inkuigua ngwiritio muno na beje nyakairi na kairi rewa nayo ndomba kumira ni organize mantu jajaja tukarika waturi arimi nikenda tukomba kwija kuthoma bwega na turithie bwega ikenda tukona mbeca ankwenda gucokia nkatho nyingi muno kilewa they have really done as well ibadithite bwega kiri aturi bakwa no ntu itwijite kuthoma tukatukuthia mantu jaja batere te mantu jaja twire kuthia kawaida mbombo bera ibaumire ya ntune jaja bakauya mantu kenda baethero batenyuma bagita bethero betite na mbere kenda ntura cietu ciethero cie mbere itena thina ya gintu kinya gya kuria itena gintu kinya gya kwaga mbeca Ripotera Meru TV kuma bore mbeta wa mwende wa Laiboni. Mwerekeria na umenyithia ati na ria Karen mujimonene jwa Nairobi ni tweterete ntumiri yegie mibango mitaratara ira idrite igikwa yegie mathiko ya Right Honorable Raila Amolo Odinga indi ni makarika tukuthingatira na ria ntumiri eu ikaithira ikiambiriria mwerekeria na mbira ane areo governor wa Mombasa Abdulswamad Nasri Baaden Duale na tongire bange bakithirikari bari Karen tayari kwithira bagitumenyithie konie mibango mitaratara ya mathiko ya Right Honorable Raila Amolo Odinga indi mbere ntumiri withira gitukinyira na njira ira kinyanirite kuma Karen mujimonene jwa Nairobi tutegere uge bwa atongeria kuma maturene gicigo mbunge kia Central Imenti baraba ikirite latirine utongeria bwa thirikari ya county ya Meru rungu rwa mutuma ntwaithingia riboti ya MC Mwitonga
mwanasiasa na mutongeria kuma Central Imenti wijikeneja gichuru Dan nombite kwithirwo akirigaria aria ombite kwithirwo agitegera na metho jethaga ona ngugi iria ciumite kwithirwo cikiritwa ni mutuma toithinkia nkatho cia mwanya atiromba gucithania mugeni Amiru kwa marieto mbeta wandani kuma Githongo ndene Central Imenti ntura ya Githongo market bwambere ibwega sana na ntukwena ro mbejete aja kubwira atende tandani okuma Githongo imbejete kuona kaindirejere kuona ate Meru kuma thochi no kanto nyiri ibaragwirirwe bonde na ibarendere utongeria na ibarejere nindirejere kuona Amiru kire barenda imutongeria tangavana muitingugi. For example, ngavana o Meru o ngavana mutuma gutonya gitine thiria atonyere monkira thai kutikone nyemwe ya tigania Imenti negembe kutikone nyemwe tikugwirwo nwe ugatega ngavana ucio Meru na rezire ya Meru mieri 6 itithirie 5 na araruguririe ngavana gikombe kirega chetherwo ni youth bonde ndene county ya Meru yonde utemo youth utikuona no utemo Meru utikuona ngavana Meru akwiza na araruguririo weje ni nyabo ampempe cia kwanda Meru county yonde ngavana Meru agutonya na araruguririe kumuntu achindano kwa murimo jojo ijite Meru county yonde kutemo Meru utikuona ngavana Meru oto agwiza na rombere kugwatithania mutigania muimenti na mwegembe bonde bagwatana na bale alia mugambo jo mwetantigiri ngavana Meru agutonya Meru yonde nombite Thira ambite kiria twitire tugita imwe kwa imwe Karen Mujimonini jwa Nairobi na re munini wa rais Professor Kithure Kindiki akwariria mugongo ikimitaratara mibango ya mathiko ya Right Honorable Raila Amolo Odinga. This briefing which we promised to be doing every day until the matter before us is concluded. The motto remains of our departed leader, former Prime Minister Raila Odinga, arrived today, touching down at the Jomo Kenyatta International Airport at 9:30 a.m. and welcomed tumultuously by thousands of grief-stricken mourners. President William Ruto and former President Uhuru Kenyatta led the family and dignitaries in the solemn state reception. The hearse carrying the remains of the late Prime Minister Raila Odinga was escorted from Jomo Kenyatta International Airport all the way to Kasarani Stadium, a nearly 40 kilometers journey by thousands of mourners arriving there shortly after 2:30 p.m. Upon arrival at Kasarani Stadium, military honors, prayers, and viewing of the body were done in the attendance of President William Ruto, former President Uhuru Kenyatta, family, dignitaries, and the top military command of the country. Public viewing of the mortal remains of our departed leader has just concluded peacefully at Kasarani. And we had intended to extend that viewing to as far as it would have become necessary, because we didn't want to give any mourner a reason to doubt that we all collectively want to mourn the late Prime Minister as much as possible. The National Committee on the State Funeral of the late Prime Minister Raila Odinga is grateful to the thousands of mourners
who continue to mourn him in dignity, and requests for calm and order as the mourning period gets into the second day tomorrow. Tomorrow, there will be a state funeral service at Nyayo Stadium beginning 9 a.m. Guests are required to be settled by 8 a.m. This 2-hour state event will comprise of military honors, a church sermon from the Anglican Church of Kenya, eulogy by family and designated condolences, and all speeches from the leadership of Kenya and foreign heads of state and government. We have received confirmation of attendance of a fairly significant number of foreign heads of delegations at the highest level, and we have also received formal condolences from many heads of state and government from East Africa, from Africa, and from other continents around the world. There will be a public viewing of the remains of the late Prime Minister Raila Odinga after that state event, and therefore those who want to continue mourning our departed leader have no cause to worry. There will be another opportunity, and we will stretch that opportunity from around 12 o'clock noon to as far as possible to give the highest number of mourners an opportunity to mourn and pay their last respects to their departed leader. The next briefing will be done tomorrow, Friday 17th of October 2025 at 6:30 p.m. here. And as Kenyans are aware, the government has declared tomorrow a public holiday to allow Kenyans to mourn the late Prime Minister Raila Odinga more conveniently. We have the apologies of the co-chairman of the National Funeral Committee, National State Funeral Committee of the late Raila Odinga, Senator Dr. Oburu Oginga, who is away in Siaya, but is represented by his sister, Dr. Wenwa Akinyi Oginga, who is here, together with the other family members here, whom I announced yesterday. That is all for now. We thank you and wish you a good night, and see you tomorrow at Nyayo Stadium. We continue condoling with the family and associates, friends and community, and the entire fraternity of Kenyans and international friends who knew the late Prime Minister, and continue to pray that his soul may rest in eternal peace. Thank you very much and have a good evening. Thank you. Thank you, bro. See you tomorrow. Deeply pray for you. Thank you. You've done very well. You need a lot of strength. You've done very well.
Ntumiri ya kamiti ya Kindegoro ira kubangania na yoni mathiko ya Right Honorable Raila Amolo Odinga na ria kugedia kurina state funeral ntuku ya royo na mitaratara ingi gutigira nati kurina mitaratara mega likana narua nigo kujiri ku biantu baile nara kumire gishangasha gikenene kire kieni gya Kasarani Renjira ya kuboreria mugongo ningi gira kuri na there ni kurumirira dena inya thingati ba Raila Amolo Odinga na Kenya kwa jumla ni gukwithira kuri na mitaratara mega na kamiti kiana mwerekera ju batakire mugongo yegi mitaratara yonde ya kwa heshima ya mudia Right Honorable Raila Amolo Odinga. Betikiria nandi tutena mbere nge kumenyethia jerato gukubanganetia kirimedha iya Nteto Meru TV etana mbere kutungatira kirimedha kinande Facebook at Meru TV Kenya, YouTube at Meru TV Kenya. Tutegere rono rwa mwanya rwa duraniri ni madigwetu wa Nteto Murithi wa ba narune ruigie kari kumantere cia Nkanga na regisho munge kiatigania East Murithi wa ba na gutariria rono rwa mwanya. Igweta muno na kilima kiri nkuaga ya nyingi, kilima kia Meru, kilima kia Ngai, kilima kiji kineja na dola, kili luterene rwa Thangatha nindene ya Tigania East, nturene ya Kunati, kili antubae kana. Kilima giki ni kilima kiri igweta rinene muno kuumania na karibara betu renda untu guku baraba eje nengono cia kilima giki bakiuga nikio kilima kiria batumaira kuma tene igita ria bajuju na bangu kubetu Kambisa picha ikundi na ndi mukuru njirincheke na kilima kitu kwa imantua kwa ndra na ikilima batu twasiariwe twagikilima kina bajuju betu bakimenyagira bwega na nyama ntu ya igongwana ya Kimeru ino baita wakiria nturume ya bura kaira na inya ura ibaruza kiongwana bagata bakija nturume kilima kinya ndona na ntukumbure kawo tukubu na kuwonje tutu kilima kia Ngai kilima tabanandra na kilima kia Ngai ikuba juu betu baitara igongwana. Kwa marieto mbita wa Harrison Tonja Mitri ntora ingongwaga mbita ndi chairman kwa Njurincheke kilima kiu kulingana na bwangura ni tina bajuju mwanka musiari gwengwa o na musiari gwa Rubeta kulingana na kagita kara nkulite na nkime makiu kagita kara kwa idhaira gutena mbura aikuru baba kuru kabisa yaba mama ujua iri yao baudhurana bagaita bakauragira ngondu au mwankambure kaura gaito ikara kwina gaito kairi au kaura gairwa ngondu ngere ya kuo ndugo gutarara gutira ura kirima kiu gikaritie antu baba ekana bakiaria ni baugite ati kilima giki nikio batumagira igiteneria maromba na igiteneria ria gwita igongwana biao tene ontubura balithagia na Murungu akabaigua na nibetikitie Murungu na karaga antu neja kilimene giki aria umawa cia watu ilite kinyori tamamutejo mwaku no withejo kiuma kinyatharike na kana kinyoga ya kuna nku ni watwika gugutuka no karemera mwitu ne jojo mantu mungi na nkiario wa kikano ku antau makukunya thai ukurubokwa na bambicie kilima ke kumande mwana kumande ntao na kirimi na kilima ke gitare mwe kia ithirio mukurata wantu ikabo au kiithia kiathie miakere moki kukeura na moki utaora na mukuru thai gwatibai na bu ate mbeu kiaro yoma
family yake ya tukangere buru ya kirimake bambicie anto baita kukulema na batukerwa ku kija kuna ko mtu akaira mtu bukereria mwekora kera mtu ngembukereria watuka akroba kaita usiada hicho mankapa kaenda ma bambicie ona ndaka kije batue twaite kure mtu tukerwa na bwitete muthenya na gwatuka ori mwanka gwatuka tukaganjira akroba irashima baje na icio batie tukaganjira tukaenda ma na bu kiba kirima keu bakire na kirima keu kiala iji kiala ndaigagua bajojo baitwa athungu baya kuthima kiare gauthimika kukigucia abwe tene gitara tene wagitumaira atia bogatumairwa ri ndakarama kaya kaugae gautana ekuka yaira muthega uko tego kibajirite kana kyao bakaitia muthega yura kwa utana bajirite na kwegoki ende batumira kemira kana igaita ikababwira ende baba ya unyangiare kana kuri unge twatumaira ri tukaungana tugaitia ng'ondu tugaita twamiragira gaito ikara nekaethe ethoragwa etekua Alira mbura yurite nonto rira mbura yurite kuigua wathithagia tene ya kirimene kiu kabweta ku rira mbura yurite twaitagia twekeni kenge kira etorongo twagwitia ng'ondu aturutira waturuta tugaita kuragira na ndora na gaito ikara na ukaura kwaura ontuko uyu bwari kwaura ontuko yo buburu na ndikirima kikirima ukira kwacemanagia na murungu kana te murungu embigwo twatoma kwaura na tio tamutharima no atutharima na baka ukauga atire ugeto gatema mite ku kwa kulita murungu kwamba gweto atama yukauma ndamu na ndore wau yukauma ndamu yo merenda mwa kuroba menye yo rutamburi ye ng'ondu uragwe Antoine arantu ba ikana bacemanagia na murungu Antoine arantu bekana be yakuririra murungu Antoine ara antu mwanya inya bakuma ome bamiriga ya ba ikana kuma mudhara na konge be yaira mithege ngai nikenda bageta kurita kigongwana gya utana na nande mantu ya yonde yontwire bwa muntu wekana tebubunka muntu mutori wekana nerigaira kirima kiri mbura nontu bwotoro bwawe bworemi na ndienda kuwa ekana nio fundi basket kana ekabukira twikaira byakura byatu ndene thangatha nontu thangatha ruguru batwe turi mama yani tutirima byakura twiyakura byakura kuma ku mutageri kirima giki nikyo kiria kijekeneya na dola kira kindene ya thangatha kiria gikwirikana ni kirima kia ngai kuma tene bajojo betu ne banguku aja nio barombagira bagaita igongwana biao riria nthiguru igite gwati buna ja bwampara na bakathinja na nyingi nyumene mbura kaura ya kung'ana na antu bakona bya kuria nyingi muntu uria watonya kirimene giki na akathithangia mothuku murungu netherwa aria mwena we nuntu kuringana na akari na aturi bantu reje ya kirima giki uria bagutwira bariuga ati muntu uyu na atonya ugwatine bune nuntu narija thina nyingi ja mukuru mwa kumenyeka ati we nagire mbeu na mucijojo rathukanga junthe nyingi ya mwana buu guteng'ani ati muntu aringite otema miti kou no ateme juko mandamu kana atema miteu nyingi gwatuka kwi muthenya bariki rugono runga kurugonera ruruju ntukuya ruju nikenda komba kurugwata kigicunji kia bwiri kia rugono ru ugwatene atia antu bakuthithia kirimene giki kia murungu murithi wa banki ripotera Meru TV kumaya mirigone yatigania Nandora Thangatha Tigania East
na kiuni gicunjĩ kĩa mbere kĩa rũgano rwa mwanya kĩrĩma kĩa Nandora njene muthega ja rutano kũringana na nkwagaya cia mũtigania kaũlelwa kũthingatĩra gĩcunjĩ kĩbĩrĩ rũju rĩrĩa tũkethĩra tũgĩkũmenyithia mantu yegie kĩrĩma kĩa Nandora na rũrĩ rwono rwa mwanya kuhusu akari baikana ni wadi ya Dangatha ni gicigomunge kia Tigania East. Bita wakabwe mutharimi ngucugire nkatho ni bwega muno ntugwita na mbere kurumirira awe no twendete nyumba nteto iri na igweta kadetuneka Amero kuringana na riboti ya Borisi Royo ni public holiday. Reo ni public holiday na ntubwa kumurikana kumukadha ningi kumwa heshima Raila Amolo Odinga. Royo ire Friday tariki 17 happy public holiday tukimurikana ningi kumukongwera njorua ya demokrasia Raila Amolo Odinga. Ukole logo tanambere kutingatira kirimita kinande Facebook @Meru TV Kenya, YouTube @Meru TV Kenya. Inkwendere ugoro bubwega.